Dobrodošli u našu posljednju 7. lekciju gdje ćemo se upoznati sa testovima za provjeru znanja. Testove postavljamo na gotovo identičan način kao što smo ostavljali i lekcije, odnosno poglavlja. I evo kratko da se samo podsjetimo šta smo do sada napravili. Dakle, imamo 5 lekcija, unutar nekoliko od njih imamo i sama poglavlja, a da bismo postavili test koristimo opciju New test, gdje jednostavno kao i kod poglavlja i kod lekcija svakom testu treba da dodelimo neko ime. Ta imena su potpuno proizvoljna. Ja lično ću koristiti ove nazive poglavlje 1.1 test, kliknem na taster add test, on će se pojaviti, zatim idem da napravim sljedeći, to će biti poglavlje 1.2 test, znači to će biti test za poglavlje 2 i nakon toga ću napraviti i treći test, to će biti, sad već možete i zaključiti, poglavlje 1.3 test. I evo to je i znači treći test za treće to poglavlje i dodajemo ga ovdje. Ono što smo napomenuli više puta da mi testove možemo stavljati u poglavlja, a testove možemo stavljati i u samu lekciju. Vrlo jednostavno ćemo sada testove rasporediti. Ovaj prvi će naravno ići unutar poglavlja 1, drugi će ići unutar poglavlja 2 i treći test će ići unutar poglavlja 3. Vrlo je sve lepo vizuelno raspoređeno i praktično ono što ćemo vidjeti u narednom poglavlju da generalno nemamo nikakvih ograničenja po broju tih testova. Mi ćemo ovdje napraviti još jedan test. To će biti test koji se tiče same lekcije. Dakle, sada već možete zaključiti da imamo potpunu slobodu organizacije samih testova. Postojeće testovi za svako poglavlje i onda neku vrstu finalnog testa te lekcije. Kao što vidite i sa bojama su različito prikazani. Nije slučajno kako su ove boje izabrane, možete vidjeti da lekcija ima zelenu boju, pa i sam test ima istu tu boju, pa se lako može zaključiti kome pripada, a i vizualno naravno se lako vidi. Dakle, sa update smo potvrdili praktično postavljanje novih testova, ti testovi su prazni, sa preview da vidimo kako će to izgledati. Dakle, pojavio se de facto naš kurs, ali sada možemo vidjeti da pored 3 poglavlja u našoj lekciji ima i ukupno 4 testa. Evo ih tu, znači one sve testove sabrao u jedan i sada krećemo, možemo zatvoriti, u pravljenje samih testova. Što se tiče druge lekcije i njihovih poglavlja, možete primetiti, ja sam stavio 2 testa unutar poglavlja 1, poglavlje 2.1 i test 1 i test 2. Unutar poglavlja 2 druge lekcije je postavljen jedan test i tamo dole se vidi da unutar poglavlja 3 je također stavljen jedan test. Ono što želim s ovim pokazati da nemate nikakvih ograničenja koliko ćete praviti testova. I priprijetite, molim vas, skroz na kraju spiska sa crnom bojom finalni testovi. Dakle, pričali smo malo pre da imate testove koji su za lekciju, testovi koji su za poglavlja i možete imati jedan finalni test kompletnog kursa, neku vrstu završnog ispita. I sada kada je opet ta neka vrsta kostura naših testova napravljena, sad idemo u njihovo kompletiranje. Dakle, sada moramo konkretno napisati pitanja, odabrati odgovore, način bodovanja i tako dalje. Isto sa edit prelazimo u oblik za definisanje i pravljanje testova. Kod naslovne strane samog testa možemo opet na poznati način već malo dizajnerski obličiti. Ja obično stavim jednu liniju i zatim jedan kratak paragraf sa nekim tekstom. Recimo u ovom slučaju izaberite tačan odgovor. To će biti dakle neki univerzalni test. Prelazimo u Builder i tu ćemo da vidimo, moramo definisati pitanje. Dakle,
Svaki test može imati nekoliko pitanja. Dakle, vidimo kako se taj sistem grana polako. Svakom pitanju moramo dati neko ime. Ja obično koristim ta dugačka imena, lekcija 1, poglavlje 1.1, pitanje 1. Sa add pitanje ga dodam. Ovaj konkretno test će imati svega jedno pitanje u sebi. Dakle, već možete zaključiti, može biti više pitanja u jednom testu. Ovde ćemo moći izabrati vrstu tih pitanja. Ono što ćemo mi koristiti jesu 3 opcije: single choice, jednostruki izbor, multiple choice, više izbora i ona 4. opcija od gore, sorting choice. Ta 3 primjera ćemo mi, to su najčešći koje ćemo koristiti. Dakle, prvo moramo izabrati koja će biti vrsta tih pitanja. U ovom slučaju taj. Vidimo da samo konkretno pitanje još nemamo, moramo ga upisati. Naravno, to mora imati veze sa našim zadatkom. Možemo stavljati neke slike. Sledi pitanje: šta podrazumeva dobra poslovna komunikacija? To će biti pitanje. Sa save treba da potvrdimo, ali pre toga da vidimo koje su nam mogući odgovori. Dakle, podsjećanja radi, izabrali smo taj single choice, znači treba ćemo dati nekoliko odgovora da bi učenik izabrao tačan. Prvi moguć odgovor će biti, da vidimo kako su nam bila ta pitanja, dobar izgled, recimo sa update answer potvrdimo, pa idemo sledeći odgovor, onda će u ovom slučaju će nam biti veštine, add answer. Treći odgovor će nam biti priprema tekst, add answer. Možemo neograničen broj tih odgovora dati i sad treba da odlučimo koji je tačan. Tačan je u ovom slučaju ovaj srednji, dakle veštine. Takođe, možemo definisati koliko poena nosi ovaj odgovor. U ovom slučaju, tačan odgovor će nositi 1 poen. Već možete zaključiti, sami ćete napraviti sistem bodovanja. Sa update potvrdimo i malo sačekamo samo da se to memoriše i prelazimo na sledeće. Ako želite još nešto menjati, može slobodno bilo kada se vratite. Evo da vidimo kod drugog testa, tu sam već upisao, izaberite 2 tačna odgovora. U Builderu bi to ovako izgledalo, znači izabrali smo multiple choice, u našem slučaju on nosi 2 poena, napisao sam 5 mogućih odgovora i definisao 2 tačna odgovora. Dakle, u ovom slučaju to će biti takvo pitanje. Isto kao i kod prethodnog, možemo menjati bilo što nam bude potrebno. Kod trećeg, tu smo napisali, složite u pravilan redosled 3 ključna koraka poslovne komunikacije. To će biti onaj sorting choice, da vidimo kod Buildera kako bi to izgledalo. Dakle, u onom redosledu koji će biti pravilan, treba da složimo neke kratke iskaze, takođe smo dodelili 2 poena, upoznali smo 3 ključna koraka koje treba realizovati, složite ih. I praktično to su ti pravilni, znači 1, 2, 3, 4 i 5, vidimo to je pravilan redosled, a ja bih napomenuo samo da vidite ovu opciju, the answers will be displayed randomly, dakle odgovori će biti svakako izmešani. I to je naravno i suština tih testova, da nisu stalno ista pitanja ili barem u istom redosledu ponuđena. Konkretno kod ovog se to automatski bude mešalo kao i kod ostalih. No, nastavljamo dalje. Vratili smo se nazad u klasičan Builder našeg kursa. Vidimo da su tamo stavljeni i testovi, da vidimo kako to izgleda kada zatražimo preview. Dakle, možemo primetiti da na levoj strani sada postoje i sami testovi, čak ispod video klipa. Da bismo test pokrenuli, kliknemo na njega, pritiskom na taster Start test, sam test se pokreće, evo ga pitanje, treba da ga naravno pročitamo i u ovom slučaju izaberemo jedan odgovor. Sa Finish test zatražimo proveru, odmah ćete dobiti rezultate, u ovom slučaju je netačan odgovor
I molim vas da primetite tastere View pitanja i Restart tekst. Pritiskom na View pitanja ćete dobiti odgovor da vidite koji je trebao biti tačan, a koji ste vi odgovorili. Sa Restart test možete ponoviti. Ponovo trebate pritisnuti Start test, izaberite tačan odgovor, Finish test i sada ćete vidjeti da ste dobili još jednu opciju, prvo odgovor da je tačno, da kliknete za nastavak. Dakle, Restart tekst i View pitanja imate, ali pritiskom na kliknite za nastavak se pojavljuje opcija da nastavite vaš kurs, ali tek u onom trenutku kada ste tačno odgovorili. Tek tada vam sistem dozvoljava da nastavite dalje na sljedeće poglavlje i na sljedeći test koji ćemo na isti način pokrenuti. Izaberite Start test. Tu sad trebate izabrati 2 odgovora. Ja ću sada namjerno nešto tačno, nešto netačno. Finish test da provjerimo. Odmah će se generisati odgovor i da vidimo da li smo prošli. Nismo, ostvarili smo 0 poena. View pitanja i vidimo da imamo jedan tačan odgovor, ali imamo i jedan netačan i vidimo odmah koji je trebao biti taj tačan. Dakle, imamo mogućnost Restart test da ponovimo. Sada ćemo opet dobiti taster Start test. Evo ga. Sada izaberemo 2 tačna odgovora. Idemo dalje. Finish test. Odgovori se generišu. I evo, kliknite za nastavak. Dakle, tek kada je ispunjen prag tačnih odgovora, možemo nastaviti dalje. Sistem nas vodi dalje na sljedeće poglavlje, sljedeći videoklip gdje je opisana lekcija, sama ta tema. Kliknemo na naredni test, Start test. Setimo se, ovdje smo imali taj takozvani sorting choice. Dakle, dobili smo u ovom slučaju 5 nekih iskaza, 5 rečenica koje moramo u pravilan redosled složiti. Kada smatramo da smo završili, Finish test, da vidimo rezultate koje ćemo dobiti. Nismo uspjeli, da pogledamo sa View pitanja i vidimo da ništa nismo tačno odgovorili i praktično moramo sa Restart test i ponoviti. Sistem će nam ponuditi naravno da ponavljamo ovaj test i za sada nismo ništa namestili koliko puta imamo pravo ponoviti test, ali upravo to želim sada pokazati da sve te opcije što se tiče vremena dozvoljenog za rješavanje zadataka, što se tiče broja pokušaja i tako dalje, sve unutar opcije Settings vašeg testa možete namjestiti. Praktično ima jedan veliki broj opcija gdje bih ja izabrao recimo za početak passing score, procentualnu vrednost koju je potrebno da ostvarite da biste mogli nastaviti dalje, zatim time limit, praktično koje vrijeme vam se stavlja na raspolaganju da radite taj test i puno različitih opcija koje ćemo na detaljnom prikazu ovog kursa, u zaključku će biti malo više detalja oko toga, da vidimo zaista možemo izraditi jedan vrlo detaljan sistem za testiranje vaših učenika. I to predstavlja suštinu kompletnog testiranja, gdje i samo pitanje ima svoj settings, svoja podešavanja, gdje možete davati poseban odgovor ako je tačno, poseban odgovor ako je netačno, pa čak i jedna interesantna opcija, solution hint, da date neki kao malu pomoć u rješavanju zadatka. Dakle, vrlo jedan složen sistem koji može fantastično da se nadogradi i ono što je najznačajnije, potpuno automatizovano. I s ovim završavamo ovaj kratak YouTube kurs kreiranja i administriranja online škole, ali vas pozivam još na sljedeći deo, to će biti zaključak, jer tamo ćemo pokazati par vrlo korisnih informacija vezano za kompletan kurs kreiranja i administriranja online škole koji će se uskoro naći na našoj e-learning platformi.